love you tebi, Srđan. Ja tebi toliko obožavam kad si ti šaljivđija vickasi, stand-upiraš, onda tebi jako volim. Ti, Olman, osvojio si srca svakojakih ljubitelja ovog tvog stand-upa. Ti si ovdje napravio jedan stand-up klubu kod našeg druga Zdenko u dvorištancetu. On je tebi dozvolio da ti njemu zasmejavaš njegove ljude koji mu piju svašta nešto tamo kod njega unutra u njegov kafić. Ti si pozvao mnogo smiješne ljudi, imaš tvoje prijatelje Filipa, onaj njegov Ugrenović što preziva, imaš tvog prijatelja Varničića, doveo si dovoljno, donio si onog Perišića što je meni jako bio smiješan, ja toliko sam smejao da morao sam ići u toalet sam otišao i tamo još sam smejao. Doveo si onog Nikolu Silića, on je isto bio fantastičan, onda doveo si ženske, one dve fine, ja mislim da zovu Marijane, jedna iz susedstva našeg hrvatskog brat, a ova je vamo tu iz naše Srbije. Onda bilo je tamo mnogo njih, dolazili su, ljudi su smejali, to je sve slikano, možemo na internetu da pogledamo. I tako da, Srđane, ja stvarno obožavam što si ti ovo radio, baš mi je drago da si cijelu godinu ispunio sa smejanjem našeg društva i svega. Ja tebi toliko volim i ti si moj jedan super moćni prijatelj, tebi obožavam i šaljem ti jedan veliki poljubac kao i svima do sada. Love you, Srđane Olmane, i čuvaj se.